Winganiza wathi impela sibona laphana ku-BI phakathi njengoba ke esehlonze komculi kaMaskandi njenganomculi ke ovelele nokwazi ngokushintsha impilo kwezabantu. Bafowethu impela phana basikhuluma kakhulu ke ngicela baniqale nginibingelele kuyona ke imbuso City MTV sithi nje uma usaqala ngane kuyona i-channel yake wenze kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell khonza uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ezi3 nayo. Hayi ke winganiza wathi impela sibona laphana ku-BI phakathi waziwa kakhulu phana ke ekhasini lakhe ke lezo mana kwa Facebook njengoba ke eba usizo olukhulu ke ebantwini ke impela ke abaswele kanti ke winganeza wethi impela uBI phakathi usehlonze kugatsheni njenganomculi ke impela ke uvelele okwazi ukuthi ke ashintshe ke impilo ke zabantu njengoba ke akwazi ukuthi ke akhele ke abantu ke izindlu ke abaswele khona la esifundazweni ke eKwaZulu ke Natal ubese waqhubeka wathi impela ke sifuna ke amaciko kaMaskandi akwazi ukuthi ke impela ke enze ukuhle ke ebantwini. Hayi ke winganeza wethi impela zibenjalo ke izindaba phana ke uBI phakathi ke ehlonza kumculi kaMaskandi njana kumculi ke impela ke owaziyo ukuthi ke ashintshe ke impilo ke zabanye abantu. Hayi bafuthu impela ke thina ke simbuso City MTV sithi bafuthu ake sehle ngobonde idibane kuyona ivideo ilandelayo.